Uba Ijin Star Kurkalang, but uba Moslander Marngar, kinoilam ka Joint Action Committee jong kasinjuk, kinongti siap but nongti mauthop, sand and stone miners, kilay kendo yu mintri rang ba haying sa jong u hakanyo trik unailar, ban karpad sorkar jela, ban pelat nyo ikajing sya te lakam, ikajing ti siap but jing ti mauthop, kabalabo ikilong ying long sem but ikinong tray kiba im jakpo na kanikakam, hakajing kabakra. Umentri rangba ulai thu akini kinoilam ke GAC ya ke jing temu jong ke sorkar ban wanra da ke jing penbet ki babiang kenang benum penjot than ya kamariang bat ki saudong saukun. Uba Ijin Star ulai thu hadin ke jing kendo yu mentri rangba da ke boong endang yai beteng ya ke jing kren haki kendiat tayo ban wan. Uba Moslander Marngar unong ay but ke GAC uloong lay krenteng halor kani ke kam menshwa bat uba prestun tensong usembut menteri rangba hagapor balayaki kinong ti siap bat nong ti mauthop ban penjem yaki kendon ki batek lakam ya ke jing ti siap bat jing ti mauthop. Kam ti mau siap kecil keren bos kuat kayak ke bami nak sini nak kena kecil duduk Tegajing ya keren mataksi kalong kaba sultanat ban nilaya tai baha tege bobon ke mata tegajing keren hi kedai nakakam kaba la sateng kaba nakaliang juga sokar kala persyang ban wara ya kita ki kendon ki ban kampun suk bat ban kampun baha namata kecing biang lang cung kinong trei haki kamti mau tu siap bat kum curu namata kaba kat kum kelenti cung ka an kasya kabandung kata ya kalau kono benta te namar ba kani ka benta kampat poi se kabokon marka meeting ka bakhado kadai mensua ka arpau tarik jong ponai Januari acara pusat te hadin kebu kaladon nakaliang jong kecing ya penbait lang ka state government but ka central government lengba ka forest department bat lengba chief minister concern minister ba ya ka forest department bat ka ministry jong ka forest environment climate change de mentaru ngidang ya syong biang ngide penbait yang ngidang reviews ya ki katuk ni keteliki kendon iba dang hap ban penbah syuk nak benta ba ngin poi sya kata ka benta ka ba katkum ka an jongka principal act bang ong ka Mines and Minerals Regulation Act 1957 bat kepala amen hadin jokata bat kum curu katkum ka triple MCR kami ong kami khalia minor minerals concession rules arjar khandri de menta ka jinge keren kadang sahai tai menta chua te yamata ngi pala ban ai ya kono ka rai ka bakhado tenre ka handai na kaliang jong sarkar ki la simhi ya kata ka jinge suthu bakat kum ke chinon kam jong pai ba haki emlang salang bat kum curu na kaliang jong pai ba kinong trei ya kane ka kamuru ki suthu hi ba kacing tray kamte hi ban kata yuno ru de kamut yamatahi kamut ya kata ka benta ka bakhado pala ban poi pala ban ai mar bakar dan hapedeng curi cingi discuss ka ba hagini kita yo ki masawan kan saudan biang sakwe ki meeting hanang ba nagaliang jong sarkar leng bau chim minister bat ka sarkar hi borok koi kan la ban sim man saindur hakatar kombadai ba nginyo badai ya kata ka jing muncul lang ka ba onum dan kono kecing persya katkum kelenti jong ka an kum mangapatai mene ka MMDR Act 1957 lene katkum ka triple MCR arja khandriu jong ka jalan kalia ka jogi katahi ketika apa mi na ka jikren matasi nomor bawa cukup keren itu misal dan pertama atau pula ada status untuk kecil keren bagi sebenarnya ya ka status kumbakalong mata bana kalian juga central command kadang don je ki benta ka badang kwa susu ya ka cing pensyai lene ke cing penbet ha badai bakan ke proposal ke balabu na kalian juga state command ringkat ke cing stu jemut bat ni kum kinu yalam jong ka GSC bat kinong trei ya kam ti mau ti siap ka ba ya matahi pala ban ai ya kono ka karai ke bakhado depan pandang kalian nang tayru kedang don kam susu ya ka clarification kana bikin la ban baik lada kaya hap di kam ya hap bat kata kam de hailo di tamenta ba nakaliang mentan bat siam ringkat ki usa bawan na forest department bala ya mujur ban kanang ban yo ban tai bini bah on sabuk yang sakwe ki meeting haswa ka independence bangin poisa kata kamenta bat tapi kecil dulu kita kalau siapa kita special committee ini kalau komunal ban syai kaji keduk pada segi kamdai siapa je komiti
kadang sa hi ka banta namar ba ki kendon borok ngi biat kat komite kendon jungka reviewing committee ka payong ha ba dei berkat triple MCR temut borok ki kendon ki jinik ki janat ngideng ya bet kat kom kelenti ka ba ngisim na ka rai ka final decision ka bangsim ha ka meeting ka bolong ha ka arpo tarik jong u January kat ar hajar ar pusat temut ngi discuss bet thik kat kum ki kendon bali simah ka to bat mentah sengiru ka discussion kadai hak kata kapatahi marba kabala itu officially dak sarkar ban wat ye kila kelenti ban simplify ye kani rules kadai leng ba katul committee te kemut ba kadai part and parcel cokoto hi ke committee kaba ban poi pada syak mata ka bakado ban warna anos non dikacing ye bet hakilang ki mata baro nakalek sarkar ki bod yo ka an ban kumjogi nong trek Kalau meeting makado ada dulu aku trip di Januari asal pesan mentar lah isu Agust jangan Rio apor raya teban wengi gede 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 bukan hukum apply query permit mata kerkom tu siu berarti clearance atau dan mau relaxation ya gede kena kum bakal mentai ya ka relaxation kimpat poi siya kabata ka bakado namar bakum ang maneng ngidang brad hapdeng tungkicing ya penbet marbakan ni kamdei maka ka environmental act ka hap ha ka central act kamdei tangchong ka state tumut kano ka relaxation ka simplification lenek exemption kapadon kam nakaleng chong ka state ni hap banyo lang ya ka chimujur bat kecing ya pai mi lang banlum ya tungko bat ka central act chong ka sarkar India kata tumut ya matahi ngi pala ban ong ai ru em hang wadai berkata ka kanu ka kabanta ka ba ya dai berkata bat exam lenek ni katai nomor bang don hap dek chong kecing pun keren kata bata next step JC ka next step chung JC kadai ke bangin up ya kata meeting ke mana kalian kormen kalau ong mentan dan bocum desta dekat ke usaha kita lang bangin isyong biang haka suwa chung independence day lari kat akalai tadi kalian dia kena meski ke ba kini pembaik lang ke meeting sebaro ndak kalian chung sokar ini discuss hak kata bat hadirin kata ngi saya pada kai bagi mandai wah tabiang CM kadai ka bangin ya phaidin kadai kadon ke jinga ki paiba halor kajing jenjar jong kini ki small time miners pe jabang ikran ya kata ka ya kajing ki jongi kamdei na banta gitu ki ba ki large scale mining ki baterai da ki machine ki baterai ban khayi shabari hanrai kadai be thik tang ya kitu ki nong trai parmau parsiap ki bati da kikti ki ba punun kam nam ta ki jindon kam ki jong ki hi ha ki jaka ban snayin snasem yaladi yala jong te nakali yang jongi hadin ka tuga por bagadon gajing ka ba lawan mi naki anyok sarkar la don gajing ki usna marjar pusau hadin ajar pusau hadin gajing ki jong pat ba la jit yangi ni yang ni mri bangi wan ni kung ginoyalam he la jit yangi naki district ba per ban represent na banta gajing jong kitu ki small time miner kamut da kitu ki nong trai mau trai siap ki ba shusho da kikti ki bati da kikti kamut ki small time miner ila banong te hadin ka tu la form committee bala kan thup lang yangi bat ki MLA saungut bat nang ta la long chairman ya ta committee dai deputy chief minister is ba person tung song hadin bala form ta committee la song arsin gi jingala bat hadin ka arsin jingalang kumbo ong iba agent star kurkalang ha ubnai January ha arjar pusau la don ka jipenkut ya kata ka committee jungi ban sna ya kani kani bala tho ang ni reviewing the provision of Meghalaya minor mineral concession rules are the country to facilitate grant of permit expeditiously for extraction of minor mineral through traditional means. Te yakani la depsna kamut ngila pha yakani syaka sarkar. Su la pha ai sarkar. Te kata kamut kalong final la kata committee. Te na kali yang jungi ngibudin halor gani ken. Hadin mala budin yakani nginai budin ngimsong thai ngimsong klikti namade ngimsong klikti ki pai ba ki kliangi philale ayu. Syai ka tu ka jingi ki ka jungi. Bada mi kumno. Te hadin nakali yang jongi ngila budin ya kani tingna budin pedin ya kani te finally nakali yang jong CM kamut ba ngiyo ya ka jubab menta sei kala poi kani karu kalong kumno te hadin me syong bat CM ne la khot yang ngi kalong ba ujubab ken ba kani ka ain ka bala sna lang da mangi kum ka committee kidang don ken kita ki bahaban penbet ke bala pha isa ka siti ja Delhi te na Delhi kamut kila kedau ya ki katu kat ni ki ain kamut ba kimla ban pelat ya kani yangi kita ki traditional miner ban ti mau ti siap katum kani kabangidon kamel di kan te kamut bai don kam ban penbet ila yatu yangi bala yo ka siti la yo ka feedback na stai te nakali yang jongi mene kamut balai ngi wan hang ni ngikit kli ya kani namar ba ngim kwa be kita ki jingi ki pat ba kita ki jingi lam jongi pat ba kin sulen
nakapor sa kapor. Tingi kwa ban budin bet ba lada kalong ru ngi kwa ban syai bram kamlong lada long ru kamut ngin yo ban jubab sa kipat ba barok khot kinom thrice new la ni ngila ban ong ba kinom ong ngi bangelam bakla kalong kan syai supai ba andre ngi yo ka kubor ka baso tenat menta syai na usiam mong ngin hab ya syong biang ban pen bet ya kita kirul ki badang duna ki bala kedau nang tai na po ministry jong ka environment leran kamut ba nakaliang jong i ong ba ngine syong shwa ka araja katsa tinginget ka jing tres tom lang jong barok khot ka jing aisa so independence mo also independence katsan tarik so independence ni tinginget ka jing aisa stom lang barok khot ka jing tres stom lang dagini ginong mi khamat lagi dusik ba per tinginget ba kendang le song ya kata nginget bangin sayo kan banti mau kerpang na menta jongi ki ba punon kam ki mau jadi ndai ba kani ka jing yaki jongi kam dei na menta gitu ki light skill minor mo kam dei nam ta ka jongki le la don garul itu ke kai se barjala lani ke kai sa bari kala don la karul iki hari kani kalau ngia kun betang na bentai itu di small miner ila ban ai ban ong kita ki traditional mining ke bangin ti iki mau ti siap na ka bentaka jing don kam yaladi mendai bangin kai sa ba kata ka dei ka kajing bersai no betul ila batong ba kadon ke chung ku mak demi dian di don ban ben kalau kita dian di tengku juga dengan triple MCR aja Fandrio baka MMDR dan pasung pinyo kadeh law ke kenong ban ben iki hoi kidon kita ngilai le kan ni provision man weng mo ngilai le man weng ni ke provision te lamar kani ka dei ka an bi tengku bet ka ka central nang tai na Delhi bi te menta kamut layale ban weng kita ni dang don katu kat ni ke bandang bela man ong kidang bu utau ujingwit kan te nakaliang jong UCM lakan sai balada ngine syong biang ngine le banang weng susu na ka menta tang nam ta ka jing baha jong kini ki traditional mining kamut ki ba penon kam mau siap na banta ki jing don kam tang apo ka jalala jong kam de ban ki sabar yang berit baria nadu kelas review meeting ke bang iyo ke bang la keren ni kerong ba mentan ke Alpotrik Januari al-Jal Abusan temut kapol kelaya ikumba shiflam shifawna hadu mentawan na kaliang singi kino yalam chong kani ka sondro ngim syai panol ka status chong kani ka kam ngiru ngisa ako umdum nama ba kakot kasla na kata ka reviewing committee kala apa siau chi minister but undang ilai kundo mentan na kaliang chin sta la cuba ba yakan ni ka chinon kam la fa chaka ministry chong forest but ngisu thu ba imat kalawan phai kempat pediang ya kata ka proposal kepala pha na ka state government but yong ba mentan hidang tip ya kata mo te ni semua tenat i kecing keren mentan but kani ka kampat la ban pendapura sebut ni hap kumalai kan ni kerang ma ni hap ni kundu biang ai kini kinjak sengi te ngi sudon ban ong nama ngana ka dia sunga sudon ban kentu pat ya ki pai ba jongi ki betrei ki palmau pasiap ba makiru kimdei ban toya salang ban ni ngim sange i don lang ngi tulhi ya tenru i kani kam ba ki pai ba batri kini kam ru kimdei ban tharai ngi kumno ngi ya trei sitom ba yo bon sien na bon kecing khon kalong ba bon sien ka kam ka cha halanti bon sa kono i kinong ilam ten rei ngi tingim syong klikti ngi bodien ni kani kam te ya sa i pai ba batri ni kam ta ka kum bosu tho kecing kren unta sakindiat sngi yo kendo na rain na ka wei kecing kendo ka wei ngi la ban kam yo ya ka jubab ka kam long positif te tang ita ngi kentu ka wei ka thong hangi ka ni ya persang menta bangi ko ban pensange no ya kini kijing jia gula jia na du ki ne tang ni sarkar ba menta mar balai kam dei ta kijing badon tang ni sarkar ba menta kani la don kijing lagi sarkar ki ba na du men suaro ba balai ngi ko ban pensange no ya kijing ba kini kinong tik mau kinong syok mau bapli endal awanu forest lawanu pulit la i bariam stem kamut i hapsu ya mare banya pet saklau tenda la pet gitu ki nong trei jong gitu ke forest ki pulit forest ni ki pulis jong kajala kamut semi se syok mau biang temut la shuya pedri la shuya pet rumah tengi ko kat kabala kabaya kamut nakaliang jong kini kinong alam jong mentang hidup di sania ngila don kata kathong mangila bu kolong ba ngi ko ban penkut no ya kani tela da kadai mental ani kadang simpor salanu lanuru kamut ba ngi nakaliang jong ngi ko no ya kani kajing penkut ya kani kajing suyati ka ba ono ba sya penmi tak tinti tu syok tu te kamut da longkum kinong tu bangi penon kam ya umau lojong la ni usia bajong kata kadai kathong ka ba nakaliang jong ngi bu tengim tip
Katno, kelada kadai sakanusin menesiong ruginesiong, ada dei sakanusin meneki rugineki. Tamaya kani ngielek sto mentah harta ka jongi kat balai bangin penkut no ya kani kajinge petong, kajinge betong. Apa deng kinong syok yo mau lojong, ti usiap lojong, bat ka kinong toy sorkar.